Ćao ljudi, dobrodošli na novi klip. Idem opet negde. Danas idem za New Orleans, Louisiana. I vodim vas sa mnom. Ovaj vikend idem sa Jessicom. I da, spremni smo. Sad čekam da dođemo po kupi i onda idemo kod nje kući. Da bi uzeli od tamo onda Uber za aerodrom. I da, vodim vas sa mnom. Nadam se da će vam se sviđa, nadam se da će mene se sviđa i da, snimam vam. Uživajte. Dobro ljudi, nalazimo se sad u avionu. Sad ćemo da krenemo. I da, javljam se kad sletimo. Ovo je nešto specijalno, to što mi nismo kao u hotelu, nego smo kao u bed and breakfast, ne znam da li znate šta je to, to je kao u fazonu, ukućuj si od jedne porodice, ali vi znate, to ništa nije novo za mene, i onda eto, tu imate sobu, svoje kupatilo i tu ste. I evo sad ću vam pokažem kako to izgleda, evo ovdje pokažem iza ovdje kao ima neki mali kompjuter. Onda evo tu ogledalo i onda ovdje kad se ovako okrenete, onda ovdje je veliki krevet i baš neki specijalan vibe ima, ne znam sad kako to vam objasnim, ali vidite ovdje ovako. Onda televizor i opet ovdje ovako cvijeće sve, onda ovdje je vrata i onda sa ove moje strane ovdje imamo kupatilo. Specijalna kada. Slatko. A ne treba nam ništa više. Evo, sad ćemo da se spremimo i poslije će da izađemo u grad. Da, to je to. Let bio okej, malo bilo onako turbulentno, ali da, to je to. Uživajte! Da. Get low, struggle the ground. Let's y'all push it up. 3, 2, 1, check. Wobble, wobble. Wobble, wobble. Yeah, show me what you got. Show me what you got. So this next song right here for the ladies right here. Let's get it, ladies.
Tako ljudi, čas da se javim, kako bilo. Ja i Jessica kad smo stigli, smo se spremili i otišli posle do, nije baš French Court, nego je Fresh, ili ne znam više nego se zove ulica, ću zapišem ulicu, snimala sam malo. Da, išli smo na večeru, bilo okej, i tu sam snimala, ali znate, porcije su nenormalno velike ovde, stvarno baš ono prevelike. I onda nismo ni sve pojeli, ali okej. Posle smo izašli, šetali, ulazili tako u barovima, pa izlazili, izlazili. I onda smo ušli u jednu karaoke bar, to je bilo smišno. I onda smo uzeli jednu pesmu i pevali smo kao zajedno, ali baš na tu pesmu nije imao tekst, ali dobro. Pevali smo koliko smo umeli, ona mnogo bolje znala nego ja. I da, to je to. Posle smo se vratili i mi smo sve peške išli. Jeste da je bilo 25 minuta, ali ja, išli smo tako što su ovde i ovi Uber kavagi baš skupi. Znači, za neki put, penušavam filme će si. Uber i sve su baš skupi, znači za nešto što je to pešače za 25 minuta oni bi naplatili skoro $50 i to je skupo. A za nas što, evo ovdje sad mi ne zarađujemo neke pare, ali okej. I opet iskustvo i sve, ali neću da pričam sad o tome kao koliko šta ko zarađuje, nego više hoću da kažem evo da je to onda puno da se plati $50 za jedan put što može da se pešači. Da, to smo mi volimo da šetamo i eto da smo se prošetali, došli smo i sad evo idemo da se spremimo za krevet i javljam se sutra, bye! It's going to freeze on Monday, but the weekend's going to be nice. So if you wanted to go to this festival, take you get off at stop number 4 or stop number 5, either one. And right here is the main entrance to the park. Right here to your right, White Archway, that's the main entrance. Here to your right is Congo Square. Folks, to live in this city the first 100 years, you had to be Catholic. If you were not Catholic, you were not allowed to live here. That was the French rule. Slaves were Christian Catholic immediately. And as Catholics, they had off on Sundays. And they would congregate here in Congo Square, and to your right. They would also experiment with different music, different sounds, and they would mix European with West African and Caribbean music. And they claimed that was the roots of jazz right here in Congo Square. Stop number 5, Basin Street train station. We usually take a 5 to 10 minute break here. That yellow brick building across the street to your right, we're going to go behind you and pull up front. Now they do have clean restrooms in that building. I say clean because they are hard to come by sometimes in this city. The clean restroom. A little gift shop and a cafe where you get coffee or a cocktail. You are welcome to bring your drinks back on board. Please make sure you have a lid, no glass bottles, and now to catch the streetcars cost $1.25 one way, $2.50 round trip. Senior citizens 80 cents all day long. But if you pay cash, you must have exact change. They do not give change. The man put a $20 bill in there, and that's what he paid. Don't let that happen to you. There's also something on your phone you can download called LePass. It's an app. LEPASS, go to RTA, then go to Jazzy Pass. $3 per person, or senior citizen 80 cents. Ride upgrade, $5 per person. Ride this bus a whole other day, and you get those 2 free walking tours with that. Stop number 6 to Sheridan. No one's coming down, I hope, right? We're all good? All right, we're good.
Road. Again, it's over there to your left at the bottom floor of the Hilton Hotel. Who dat is a whole phrase we chopped up to 2 words. Who dat means, who is that says they're going to beat those Saints? Who dat? Don't tell me your team, I don't hear. Right now, everybody, don't tell me. That is what who dat means. Who dat say they're going to beat them Saints? Now you know, next time you hear it. Now, folks, you do realize in this city we party for everything, right? We have a festival for every new bicycle ride in June. I guess don't matter anymore. Look, the next block to your left, you see the Belford Mansion, this house with the college right here to your left. That was used in MTV's reality TV show. Anyone getting off at 13? Now, the only reason you want to get off at 13 is if you were going to the market across the street or if you get the streetcar. Remember, those streetcars go places we do not go. We get to this light up here, you look to your left. That dog. That dog can make a hot dog out of anything. Crawfish dog, alligator dog, chili cheese dog, duck dog. You like hot dogs, that's the place to go. Hot dog. Further down to your left, a place called the Bulldog. Killer Burger is also a beer garden. Ćao ljudi, welcome na dan 2. Evo nas, šetamo. Sad smo izašli iz busa. Došli smo se odlučili da radimo sightseeing, to jest ono da sedneš u autobus kao autobus, ja? I onda se voziš i oni tako pričaju šta vidimo i sve. Sad smo ovdje izašli pošto oni ima jedan kratak razgovor i ovdje ima jedan outlet i tako da ćemo sad tu da odemo i da vidimo šta ima. I da, snimala sam tokom vožnje i snimat ću još. I možda ću sad i ovdje da snimam. Da, to je to. Jutro smo ustali oko 8, otišli smo da doručkujemo, bilo baš cute i to je to. Idemo sad unutra ovdje. Sad ima ove kao kamenje od poznate ljude. I ovdje ovako izgleda. A ovo je kasino. I ljudi, vi ne verujete kako je vrućina. Ne znam ništa da kažem, ali baš je vrućina.
Ovako ljudi, mi smo otišli sad u jedan baš poznat kafić, Café du Monde, i uzeli smo, po mom mišljenju su to kao krofne i šećer u prahu, to je to. Sad sam baš htjela da vidim, da probam, i vruće je, i da vam kažem odlično sam. Evo, ovako izgleda, da probam čas. Ne vidim što. Ich kann das, wir haben das so in Zell, also meine Großmutter macht das mega oft. Ja, po mom mišljenju su to krofne sa, eto, šećer u prahu, ali lepo je. Stvarno lepo je. Samo to sam častila da snimam. Finches? Škotka? Okej. Javljam se kasnije. Narode, sad smo došli u neki kafić, Vampire Cafe, i baš da probamo ovo što izgleda kao vampira, no? Neću da, okej, lepo je, živali. Evo ovako ljudi, sad je već veče, vidite. Izvinjavam se što se nisam opet ovako javila, ali htjela sam se javim kad smo ležali u krevet, kad smo ležali u krevet. Ljudi, znate šta mislim. Ali onda bilo ovako mrak kao sad trenutno. Izvinjavam se na tome. Onda pa sam kao te hotela, ali eto, pošto je bilo toliko mrak, rekao sam kao pa neće niko ništa ni da vidi zbog toga. Ja. Baš smo puno eto danas radili, taj sightseeing, onda probali hranu i sve, i onda smo rekli ok, sad idemo kući da malo se odmorimo i posle da se spremimo, i sad smo se spremili, evo Jessica. Da, spremili smo se i sad idemo na večeru, snimat ću i javljam se posle, pošto evo sad uvek opet bude malo dunkel, mrak, tako da nije baš odličan kvalitet. Javljam se posle još jednom. Oh, look, da ist jetzt das mit dem Ring. Ovako ljudi, opet sam i opet, ja stvarno izvinjavam za kvalitet, ali što da radim, šetamo i onda bude jednom svetlo, pa onda jednom nema svetla. Evo ovako, samo čas da se javim opet, znači mi smo išli na večeru, snimala sam nažalost samo jedno kao jelo i posle nisam snimala kad je došla riža. Uzeli smo kao rižu, što imao šrimps unutra, kako se sad to beš kaže na srpski, šrimke ili ne znam, egal, kako god, valjda znate šta mislite, možda ako se setim ću ubacim ovde negdje da, kako se zove. I da, i šta sad, da, onda smo otišli sad ovamo do Frenchman Street, ali nišli sad specijalno, ok, sweet je i sve, ali
muzika onako nije baš naš tip i svuda da smo hteli sad uđemo, nešto nisu bile baš neke pesme. Ali slatko je, lepo je da se vidi, ali ljudi, šta mogu da vam kažem, ovde u ovaj New Orleans nema šta nema da se vidi, znači da ne kažem, ali ja, ovako u suštini je slatko, lepo, stvarno imate osjećaj kada niste u Ameriku. I da, ali to ću sutra ću da vam kažem kratko ceo utisak kako šta. I da, sad se vraćamo na Bourbon Street i onda će tu da vidimo šta ima. I ako nema ništa, vraćamo za kući, šta sad? Bože moj, neće ništa da nam bude ako jednom ne izlazimo do noći da budemo negde, kako već. Valjda znate šta ću kažem. I da, to je to. Pa ni ne pisali сега, šta ne, da? Mislim da se sjećaš. Ok, odjavljujem se za danas i javljam se onda sutra je poslednji dan što smo ovde i da, to je to. Bye! Bo, evo, ovde sad vidite kako dobro izgledamo. Cheers! Već nekoliko stvari radili, ja sam nekoliko stvari radili. Ujutro smo stali, otišli smo na doručak, onda smo se spremili, spakovali se i onda smo krenuli opet na ovaj hop on, hop off bus. I sad smo ovde bili došli na jedan stop gde je imala kao jedna tura. I onda smo tu turu sad uradili i sad se vraćamo do broj 1, do French Court, imam pisam French Court. I onda tamo idemo da vidimo neke suvenire i idemo na ručak i onda moramo malo da žurimo pošto oko 4:15 bi već otišli na aerodrom i da. To je to za sad. Tura ovako bilo ok, mogli smo to možda i da skipujemo, ali iskustvo. I da, snimala sam malo, to ste sigurno do sad videli i jo. Ja že stupam večesni. Bilo dobro. Ok, javljam se posle još jednom da se odjavim i da, to je to. Vidimo se u sledećem videu. Ćao! Sada smo bili na ručak, evo ga već 3:30. Još malo i mora da posvila cvrtić. Da, bili smo da jedemo hamburger i meni se baš sviđao, baš lepo bio. Ali nije hamburger, izvinjam se, cheeseburger. Mene se svidao. Ti kupila sam jednu krpu. Znaš, nekako sam tako počela. Kaže se tu krpa za kuhinju. Kuhinjska krpa, ljudi, znate. To što sam stvarno nekako počela tako, eto, kad odem negde, kupujem ili magnete ili, eto, te towels, kitchen towels
Da, našla sam jednu. I evo sad idemo da probamo snowballs. To je kao sladoled, ali to je kao nešto specijalno odavde. Tako da sad šetamo do tamo, tamo malo da svarimo taj cheeseburger. I javljam se posle kad probamo to i posle ću se odjavim i vraćamo se uskoro kući. Bye, vidimo se u sljedeći deo. Uzeli smo to ovako izgleda i da probam, nemam pojma kako je, ali ja mislim da je to sladoled. Uzeli smo mango i peach nektarina. Ja, to je kao vodeni sladoled. Ja, to je to. Ćao ljudi, evo došli smo do kraja putovanja u New Orleans, Louisiana. Evo odjavljujem se, znači na aerodromu smo, vidi se. Budarim sjajno. Sad smo na aerodrom, mora sad da čekamo malo, pošto smo ipak rano stigli na aerodrom. Ali dobro, bolje rano nego kasno. I da, facit. Bilo je lepo, imali smo baš sreću sa vreme, top vreme bilo. I da, zanimljivo, vidjeli smo baš puno i stvarno, kao što sam ja mislim, rekla sam to već nekad, da možda imate onaj osjećaj kao da niste više u Ameriku, nego negdje drugše. I to je to. Nadam se da vam se svidao klip i nadam se da se družimo u sljedećem. I da, hvala na gledanju, bye! Ćao!